Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand.
turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Muririmbyi avuga ngo uri Imana yo gushimwa, kandi niko biri koko. Uyu munsi twuzuye umunezero. Iyi miryango iteraniye hano ifise umunezero udasanzwe. Mwami Imana nzima, natwe turanezerewe, itorero turanezerewe. Mwami Imana nzima, kuko niwe waturemeye uyu munezero. Ushimwe Kristo, turaguhaye icubahiro Mwami. None tuguhaye kaze, turaguhaye kaze kugira ngo ukomeze ubane natwe muri aya materaniro, kandi gahunda zose ziri zawe. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cy'Itangiriro ibice ni 2, umurongo wa 23 n'umurongo wa 24. Bibiliya y'Ikinyarwanda yo iravuga ngo si byiza yuko uyu muntu aba wenyine. Ni ukuvuga ngo si byiza yuko uyu muntu aba wenyine. Noneho Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga, baravuga ngo umuntu azasiga se na nyina ngo agende abane n'umugabo we, cyangwa n'iki yasomye ngo iki? Umugabo niwe uzasiga se na nyina, cyangwa umugore niwe uzasiga se na nyina? Umudamu bose. Ariko mu mico y'Abayahudi bo umugabo niwe wajyaga kurongorera kwa sebukwe. We yaragendaga akarongorera kwa sebukwe. Bamushaka kumenya neza uze gusoma kwa butumwa bwiza bwa Matayo, hamwe umukwe yagiye hari abakobwa 5 n'abandi 5, bamwe b'abanyabwenge abandi b'abapfapfa bategereje umugeni. Mico y'Abayahudi rero umugeni, umugabo yaragendaga akajya kurongorera kwa sebukwe n'abantu bamuherekeye, akagenda akaha n'ubukwe bwose bwaberaga. None igihe cyazagera agafata inzira akagenda agasubira iwabo, ariko bwa mbere yajyaga kwa sebukwe. Aha rero mu Kinyarwanda batubwiye ngo si byiza yuko uyu muntu aba wenyine. Niyo mpamvu igihe Imana yarebaga umuntu yaramuremye, ibanza irema n'ibindi bintu byose, irabitegura byose birarangira. Irema inyanja, irema ibivamo byose, irema amatungo, irema imisozi, irema isanzure, irema n'umugabo imwita Adamu. Ubwo rero ibyo byose byateguriraga umuntu ukomeye wagombaga kuzaza nyuma y'ibyo byose. Uwo muntu ukenewe rero, wari ukenewe cyane cyane, nta wundi ni umudamu. Niyo mpamvu umuntu abadamu ari beza cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ni abantu baje bakenewe, nta kindi kintu cyari gihari. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bari babiteguye byose. Umuntu wari ukenewe nk'umwamikazi, umuntu wari ukenewe cyane, wari ukenewe ni umudamu. Amina. Ubwo rero Adamu wari uri aho ngaho, Adamu wari utegereje, agiye kubona abona Imana mu gitondo umunsi iramugendereye, iramubwira iti rero uyu munsi hari ikintu ushaka gukora. Uyu munsi hari ubukwe, kandi ubwo bukwe buhari ijye mushyingira igisa w'umuhungu, igisa w'umukobwa. Ibyo bintu byose byari mu biganza by'Imana. Hari undi muntu watashye ubukwe bwa Adamu muzamubwira. Ni ukuvuga ngo Imana yari byose muri byose. Noneho iramufatira musinziriza, irangije ngo imukuramo urubavu, irangije iragenda mu ikoranabuhanga ryayo, iragenda ikuramo umudamu. Noneho iyo wa mugabo yakangukaga kubera ko yari yasinziriye, noneho asanga Imana yamuzaniye umudamu atigeze abona n'amaso ye. Yesu ashimwe cyane. Kandi ndibaza yuko uyu mudamu yari mwiza nk'uko Emiliye nawe ari mwiza. Noneho rero igihe yabonaga uwo mudamu, noneho yitejejwemo n'umwuka wera, ahita atangira guhanura. Niho hambere habayeho guhanura. Adamu niwe watandukanye guhanura. Nimubona muhanura mujye muvuga ngo ntabwo ari iby'aka kanya byaturutse muri Edeni. Arangije ajya mu mwuka ati uyu azitwa umugore wanjye, aravuga amagambo menshi y'umunezero kubera yuko abonye umufasha mwiza. Yesu ashimwe kandi aramucyura. Niyo mpamvu rero kuri
iki gicamunsi cy'uyu munsi ahangaha duteranijwe n'umugambi w'Imana. Gushaka ntabwo ari uk'umuntu, ahubwo gushaka ni umugambi w'Imana. Aburyo uburyo umuntu abikoramo nibyo bifite agaciro. Niyo mpamvu rero cyane cyane mwene data yarategereje cyane, ahamagara ababyeyi baregerana cyane, ibintu biba byiza. Biteye umuntu duturanye, umukobwa cyangwa se umugabo afite umukobwa aherutse, ari umukobwa umeze neza, ufite n'amafaranga, ufite n'iki, noneho arashaka ubucuti na mundi musore ntazi, bagushakira kuri Facebook, baragenda baritegura ubukwe bwabo, rangira muhamagara i Kigali, umukobwa aragenda n'udufaranga twose yari afite aratujyana. Amaze kugerayo ahura n'abatubuzi, baramutubura, baramucuza buri kintu cyose, abuze ukagira, adafite n'itiki izamugarura. Si n'umuntu w'umunyabwenge rwose, yari umukobwa wo mu giturage wibereye aho ngaho, bimushizemo ajya kwiyahura. Agiye kwiyahura, polisi iramufata. Maze kumufata, iragenda imushyirana kugira ngo abanze aruhuke. Noneho bamushakira imodoka ya polisi imugarura iwabo mu musozi. Ibi byumvikana yuko ubukwe bwabo bwari ubukwe butarimo umugambi w'Imana, bwari ubukwe burimo ubutubuzi, burimo n'ibishuko. Ariko Olivier we yahisemo neza cyane, ahitamo guhamagara ababyeyi, ahitamo guhamagara ba nyirasenge, ahitamo guhamagara umuryango wose, ahitamo guhamagara abakozi b'Imana kugira ngo ibintu abishyire ku mugaragaro. Nongere mubwire rero ngo icyo ubukwe bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gutegura umushinga hagomba kubaho umuntu uhagararira uyu mushinga. Rero uteguwe cyane, Imana niyo mukuru wa byose, kandi natwe abakozi b'Imana twaje turagira ngo dusoze umugambi w'Imana. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ibiganza rero tuza kubarambikaho uyu munsi birarwana n'imbaraga mudashobora kurwana nazo. Ikindi cya kabiri, ibi biganza tugiye kubarambikaho ni ibiganza by'umugisha. Ibi biganza nibyo byampinduye nka wundi w'aka kanya wa none. Ibiganza by'ababyeyi rero n'ibiganza by'abakozi b'Imana bifite icyo bivuze kuri uyu munsi. Niyo mpamvu rero cyane cyane nubona dukora iki ngiki, ntugire buri kintu cyoroshye, ni umugambi w'Imana. Bagiye gufatanya n'Imana kurema, turabasengera Imana cyane. Bagiye kubaka urugo rushya, turabasabira umugisha. Niyo mpamvu rero cyane cyane ngukumbuza wowe utigeze urambikwa ibiganza n'abakozi b'Imana. Nimba byaragucitse ugakora ubukwe wihuse, ukwiye kugana abakozi b'Imana bakongera bakagusabira umugisha. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Aha rero igihe Adamu yabonaga umufasha umukwiriye, ikintu cya mbere yarishimye kandi anezerewe. Kandi amaze kunezerwa, umudamu we igihe yazaga babanye akaramata. Ntabwo twigeze tubona yuko Adamu yigeze atandukana n'umugore. Satani yarabagerageje ariko baragumanye. Niyo mpamvu bashiki bacu na bene data, mu rugo rwose ntabwo zabura umuntu urugerageza witwa Satani. Ariko nimuguma gufatana mu kiganza kandi mukaguma kwibuka isezerano Imana yasezeranye namwe, izabarinda. Ibyo byose bizatambuka, musigara aho ngaho, kandi Imana izaguma guhumugisha urugo rwanyu, kandi Imana izaguma guhumugisha inzira zanyu zose. Ariko igikomeye cyane no kwikomeza ku Mana. Kenshi na kenshi iyo tugiye gushaka uhitamo uwo tuzashakana, tugira ibintu byinshi. Hari isura iradukurura, hari amarangamutima aradukurura, ariko ibyo byose bishobora kugenda rwose bigashiraho. Isura ikagenda igashiraho rwose, ariko Imana isumba byose yo ntabwo ariko ibibona. Imana isumba byose yavuze neza cyane ijambo twasomye ryatubwiye ngo aba bantu biberaga muri Edeni bakamba bambaye ubusa nta kintu bambaye. Ariko ibyagaragazaga ubwambure, ubwiza bw'Imana bwari bubafunitse, kandi ubwiza bw'Imana bwari buri kuri bo. Ushobora kuba anafite amatungo ahagije, ushobora kuba anafite ubuzima abandi batunze, ariko ubwiza bw'Imana bukafunika. Niyo mpamvu tuza gusengera abashiki bacu na bene data kugira ngo ubwiza bw'Imana bubafunike, kandi ubwiza bw'Imana bugumane nabo. Kandi si bo bonyine, ndagusengera nawe mwene data
kugira ngo wemere gufunikwa n'ubwiza bw'Imana. Uko bari bameze kose, intege n'igihe zabateraga zikabatera, noneho bakajya mu ntege nkeya, niho twagiye kubona tubona ubwiza bw'Imana bwagiye. Ubwiza bw'Imana igihe bwagendaga, iyo birebye babona yuko ikibazo gihari. Mu gihe cyose utarahumana, utaragwa mu cyaha, ubwiza bw'Imana buba bugufunitse. Igihe cyose utarambara ubusa, ubwiza bw'Imana buba bugufunitse. Igihe cyose utarihakana Kristo wagiye ku musaraba ku bwawe, ubwiza bw'Imana buba bugufunitse. Naho inzara yatera, naho amatungo yashira mu biraro, naho ibibazo byose byaza, naho wabona ibara uri guhagarika ku kazi aho wari uri, naho ibicuruzwa byose wacuruzaga byaba byagiye, ntuzahagarike umutima mu gihe ubwiza bw'Imana bugigufunitse. Haleluya. Se muraneze? Amina. Amen. Mu Kirundi aka kantu bakita ngo iki? Impeta. No mu Kinyarwanda bakita impeta. Ariko mu Giswahili biratandukanye. Mu Giswahili bavuga ngo ni pingu. Akanganga ni pingu la maisha. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri twari umuntu wakoze akantu mu Rwanda, nta hantu yige wabona ushakisha ahantu yagateranirije hose zigakoze neza aharinganiye, bishaka kuvuga ngo urukundo ruhari nta hantu rufite ruzasohokera na hato. Niyo mpamvu ntazongera kugaruka kwa Olivier yampamagaye mu ngwino wongeye gusezeranye n'undi mugore. Muzatandukanywa ariko mu gihe cyose uba ugiye kukubaha Mungu, uba ugiye kukwambika impingu, uba ugiye kuwuhana, nta n'ubwo ugiye kuwuhabona ntuzuza ubuzima. Umwe agiye ku wundi, n'undi yongera wundi, kandi amwibohereho. Waba ugenda wenyine, ariko ubu ngubu muzaza mujyana aho ugiye hose mujyane. Ubu ni ukuvuga ngo wabaye impingu ryawe. Nongera mubwire kandi, uwatekerezaga kurya igitoki, nimba akunda ubugari, wimenyereze kurya ubugari. Ubu byimenyereze. Ikindi, abantu bagenda mu kwaha, abandi bandi baruhusi n'abandi bose ikura. Ugira gutangariza abasore bose bari aha, nta bubasha ufite bwo gukora ku rutugu rwa Emeriyeri. Nta na rimwe. Ubu byarangiye. Byarangiye ubu ngubu. Yabaye umuntu w'umunyacyubahiro, yabaye umuntu ukomeye, kandi rero ari mu maso y'umugabo ufuha cyane. Ufuha mu kibuga cy'umupira. Nibyo uzaravuga rwose bazamubwira nta kosa azaba akoze cyane. Rero azamubwira urekera aho ngaho. Yesu ashime kandi arucyuwe. Birashoboka yuko Olivier hari undi mugore yaba yarafite i Burundi, cyangwa wenda akaba yaramushariye aha ngaha mu nkambi, nawe ukabona kandi ndamujyanye ndataha. Arahari? Hari umuntu wakwemeza yuko ubukwe tutagusezeranya? Biravuga ngo azaceceka iteka ryose, azongere kuvuga twarabyaranye ceceka. Uzongere kubivuga, uzongere gusenya urugo rw'abandi. Ikintu cyapfuye abagira iki bakita umupokirifa. Ni ukuvuga ngo iryo jambo ribi ryapfuye ugenda urishyingure ceceka. Kuko wawe akanya ko kurivuga ariko ntabwo. Yesu ashimwe.
kubambikana impeta, tugiye kubasezeranya, tugiye kubasabira umugisha. Leta yarabyemeye, nanjye nk'umukozi w'Imana ndabyemererwa. Rero undi wese azaceceke. Yesu nashimwe cyane. Olivier, bere ku mugore wawe. Devant Dieu, je prends ta main et je dis oui. Je te vois là, tu me souris. Aujourd'hui, je t'épouse pour la vie. Je te promets fidélité, je te promets. Cette alliance au doigt, symbole d'union, brillera comme mon amour pour toi. Tu es mon choix, tu es ma voix. Aujourd'hui, je m'engage auprès de toi. imbere y'Imana n'itorero ryayo nibure Emiliyene akambera umugore nk'uko Imana ibitegeka, akambera umugabo nk'uko Imana ibitegeka. nzamukunda kuyakuya kandi nzamubona, ntabwo nzamurutisha abandi bagabo, twaba dutunze cyangwa tudatunze, haba dutunze kiretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Je te choisirai chaque jour. On va vieillir, toi et moi, on restera ensemble, c'est notre choix, notre histoire d'amour, notre famille, notre bonheur pour l'éternité. Je te promets fidélité, je te promets tendresse, je te promets d'être là dans la joie et la paix. Je te promets mon amour, je te promets l'amour, je te promets un foyer rempli de bonheur. Par ces vœux sacrés, je suis la tienne pour toujours. The moment I saw you, my world came alive.
a flame was lit and love survived. Through every trial, through every storm, with you my heart feels safe and warm. I prayed for a love that was faithful and true, and that's when I forever found you. I found my forever in you. Every dream, every hope, it came true. Through the highs and the lows, love shines through. My heart's home forever in you. Your laughter heals, your touch is grace. Heaven lives inside your face. I was searching, now I know. With you my love will always grow. No matter the years, no matter the miles, with you forever's worth the trials. I found my forever in you. Every dream, every hope, it came true. Through the highs and the lows, love shines through. My heart's home forever in you. Time may fade, the world may change, but our love remains the same. Hand in hand until the end. With you my soul will always mend. I found my forever in you. Every vow, every word still rings true. From this day till my life is through, forever my love is yours.
turagushimiye Imana data wa twese, turaguhaye icyubahiro muri uyu mwanya mwiza. Iri shengero ryawe rirateranye, ng'abana bawe barateranye. Uyu munsi Imana nziza y'imiryango ibiri bawurindiriye, itorero bari bawurindiriye, inshuti abagenzi bari bawurindiriye, urunganwa abashwa biganye Imana bari babirindiriye. Turagushimiye uyu munsi y'itariki uyu mugoroba kubyukoze. Ibi ni ibyishimo Mana nziza ku mirimo n'ibitangaza ukoze, turagushimiye. None turi muri iki kibanza Mana, muri iri torero dusabye umugisha w'Imana ube hano hantu, dusabye umugisha w'Imana ku bageni, dufashe umugisha w'Imana ku bavyeyi, dusabye umugisha w'Imana kuri iyi miryango ibiri, dusabye umugisha w'Imana ku muntu wese ari muri iki kibanza. Tukwereka Mana nziza ikintu cyose gikorekera aha kibe ku mugisha w'Imana. Once again, yeah. Barayamaze ngo nawe uri wowe, umwanya urageze usezera umuryango. Kana kamama harageze kuba kujana, uramuzirikana zamanuru za mama ngo yagutoye mu kabana, uza umuhekera abana muze mubinatana mu rushinge rugume. Ndazi ni byinshi mwaciyemwo kubera mwari mwiyumvanamwo, kurushinga nibyo mwahisemwo, natwe tubifurije Rushasha neza batanye urumuri muze mwubakire ugume, muze muva mu myigi rushasha kandi bazofatanya erega uyu munsi mubaye baduhereze imodoka hanyuma bagafatira kugatsira urugendo amazirisi yateguye umukunzi we dufatanye cyane kubera n'amaso muraba gacegate cyane gacegate bakasa umutima ariko mwabundiye tugahuza ibiganza tugatera impundu z'ababyeyi. Ntabwo sura gacyeyi hanyuma musore wambaye musore gacyeyi hano. Mbega umunezero, genda mwubaka umuryango, mubane mu mahura, sezera mama umubwira uti mama nagasaga warakoze, warandeze neza, zamanuro yaguha buri munsi urazikurikiza, zizogufasha mu rugo kuba mwarashimanye, niyo mpamvu dukoranye, uhora bazigame turyohera murambanye. Ndazi ni byinshi mwaciyemo kubera mwari mwiyumvanamo, kurushinga nibyo mwahisemo, twe tubifurije cyane biraryoshye kandi uraraba erega uyu munsi mubaye umwe, muraba amakarani murubeya, icyo tubasabira n'umunezero udahera, muraba amakarani murubeya, natwe icyo tubasabira n'umunezero udahera.
nimba mutwara urukundo je nkomeje kugendana nawe kugeza yese ko yiwe ari izatuma mpora nishima erega niyo asekeye gusa nimba numva umunsi umpindukiye paradiso nje nari nzi ko umutima wanjye ukomeye naribwira nta muntu wanyigarurira ariko nakubonye bwa mbere umutima urambwira ati wabonye bose twarategereje mvunyi yahageze nanjye maze gufata mutagukunda ariko umutima urambwira ati ntukabeshe twaramaze kumukunda nagerageje kugusiba mu mutima wanje maze umutima urambwira ngo uyu muntu ntibishoboka ko tumusiba muri sisiteme none ko umutima wamaze gufata icyemezo ndabigira nte maze Olivier nawe aramusubiza uti nanjye sheri wanjye naragukunze maze ndakwegera amaguru atangira kunyeganyega nk'umunyeshuri ugiye gukora ikizamini ati ntize maze ndagusuhuza ijwi ritangira kubura nka radiyo iri kubura umurongo wa radiyo Rwanda mbaye nkawe wa wundi ati ubona ko kanje gahora ku musego nanje umpora ku mutima mukunzi mwiza mbaye nkawe wa wundi ati ubona ko radiyo kanje gahora ku musego nanje umpora ku mutima mukunzi mwiza iyo nakubura umunsi umwe gusa numva mbaye na telefone bateri yayo iri kuri impulse ariko iyo mbwira ngo amakuru yawe sheri numva asubiye ku murongo numva asubiye maze numva asubiye nahita mbera nka 100% agakanya jewe ndi umwana wa Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu banyita Benyamini uwo siganya nkamusanga namara kumusanga tugasobekeranya ibiganza by'abasangiye ingendo guma ko mushiki wanje Emilienne erega burya kagumye baguma ko numara kubona ko bigumye bize bigume wigumire mu rugo erega burya urugo rwiza ntirwubakwa n'ibintu ahubwo rwubakwa na bya jambo rivuga riti ndagukunda sheri je t'aime beaucoup I love you pare n'amarene nabo baciye bandeba baratwenga ati buryo umwari wacu azi kureba ni ingenzi ariko atari ngenda kuko ingenda yigenda itazigenda ubu se umusore wacu mwamunenga iki nimba ari ntacyo reka tumukomere amashyi urabona mwaturutse kure murarusha ariko icambere cy'ibanze ndabona abasore dufise mu muryango babitojwe kwari kubanza kubaha icicaro eka bakabavuna n'akanyota ndabona bagerageje ko babitojwe rero mushike mwicare muruhuke hanyuma nimwaruhuka murahava mutuyagire mutubwire n'ikibagenza murakoze duhaye mwakoze cyane mwatwakiriye neza reka mwatwakirije byinshi indirimbo tukayagiza Imana reka n'ibindi bijanye n'uyu muhango mubona turimo haraheze igihe kitari gito mwaradusabye irembo turaribaha yewe mwava mushima n'umugeni mu muryango iwacu nawe ntabwo twaziyoraje kumubaha uyu munsi rero yari itariki yo kubegurira umugeni mwadusabye ariko ntabwo tumubeguriye burundu yahora ari umwana umwe dufise mugabo novuga ko dufise abana babiri ariko abana babiri bagize umubiri umwe mwashimye Emilienne mu bana bose twari dufite muhitamwo uburyo abana bacu rero dufise umunzani tubapima ko iyo tugomba kubashingira Emilienne kugira bamubona
afite ibiri ariko ntavyo tubabwira, ariko tuzohinyuza namwe ico mwongeyeho. Rimwe na rimwe nzanezerwa n'ubugeni, ariko nkababazwa n'ibiza kuba inyuma y'ubugeni. Murabona tuba twambaye amakoti, ubushuhe buriko buratwica, ariko akenshi nta nubwo baha agaciro abantu baba bicaye mu isare nk'uku bariko barabarorera, bwacya kabiri ukumva ngo urugo rwasambutse. Hari abantu biyumvira ngo hasambuka ingo z'abapagani, ugasanga n'iz'abakirisu zagiriyemo. Mutubabarire ibintu gutatu niko turagirira nga nibize biherera. Nshima yuko iminsi yose tuvuga yuko tubaye umubiri umwe, ugatangazwa no kubona umwe muri bo adatinya gukubita uwundi. Sinzi nimba igihe wowe ufise ubwenge wo kwemera ukikubita ikofe kandi uzi yuko uwo mubiri ari uwawe. Rero mushinga ntahe, ijambo ryatugenza ryari ryo kubashikiriza Emilienne. Nukuri ni umwana yatojwe neza, ariko ikimuhimbara ntabwo ari biryo canke ibindi. Ikimuhimbara n'ururimi, ururimi rwiza, kandi burya ururimi rurasambura canke rukubaka. Igihe azonda agakoroka kwa bya biro twamubahana, bizogaragara yuko ata kiganiro cabaye mu rugo rwanyu. None rero turasaba umukwe wacu ntazahave ahati ibyo gusa Emilienne amwima ikiganiro mu rugo. Igihe rero bizoshika bikagorana, burya igikomere ukivugwa n'abantu, ariko ubwanyu mwabanje kwigerageza muri babiri. Muze mugerageze ubwanyu, Mose habaye igikomere hagati yanyu, muze mukandane, n'ibyanka muze muhamagaze umwe mu muryango, bize bisohoke hanze ari uko byananiranye. Nyakubahwa mushinga ntahe, rero ijambo ryatugenza ryajye kubashikiriza umukobwa mwadusabye, muze mumufate nka nkama, kandi twizeye ko n'abatazobabera ikigabo. Murakoze, kugira amahoro. avuze amajambo meza cyane. Nasaba mwese mumfashe mumpuze amashi, muhereze amashi umuryango w'abasirani. By'ukuri Mutama n'umunsi jewe novuga n'umuryango wacu ko mudukoreye ibikorika. Burya hano iwacu babona tuja mu Kirundo, ariko ntibari bazi ikitujana. Benshi mu miryango iwacu ababanyi bagumye biyumvira ko twagiye gucisha uburozi mu Kirundo. N'ubu benshi babihuganuga. Rero urantetuye kuba uje izuba ryaka Ruhanga abagabo babona, hanyuma ukaza ukashikiriza icyatumye nirukanka nzunguruka mu Kirundo. Abari bazi ko bwari uburozi twagiye gucisha, uno munsi kugira ngo ayo majambo araheze. Ego Mutama muradushikirije, turashimye cyane, ariko hari icyo bavuze ati nyabona tuti n'ibiro murabona si bike, ariko nabyo ndababariye. Uti kandi ati ari bimbabaza nk'ubu turi hano mu isare, ibiza kuba nyuma ugasanga n'ibiro. Mushinga nawe ndakwijeje iwacu mu muryango wacu nta nkoni baho, ariko haba inkuyo. Haba inkuyo, inkoni ntibaho mu muryango wacu. Hanyuma tubona bavuga ngo nushira amazinda
umushikanya aho abandi bari, eka aho umujanye ngira ngo arejo ubundi uzohabwa ibihuri. Icyuhiro kirahari, nta kibazo, n'inyana igiye mu vuba. Rero uvuze ngo afise ibiro byinshi bakabona wicecekeye kubivuga, kuko hirya y'ejo woje ugasanga hari byiyongereye, ugasanga hagiye ko n'ikikirenga. Yega wowe hamwe icyo mbwira toya n'ibiro byinshi sindabikunda, ugahabwa umbwira ngo ninongere manure, ariko ko ndabimbari nanje ibizoja ko igihe ntuzobimenya ko nanje ntubivuze ngo babyumve. Ariko ndizeje yuko ibiro byovyo arejo bundi uzoba iwacu nta kibazo na kimwe. Nongeye gushima uyu muryango wa Oscar, mudukoreye ibintu bikomeye cyane. Nk'uko nabivuze hano iwacu babona turengangira tuja mu Kirundo, ariko ntibari bazi icyatuca. Rero muragize neza, murakoze. Hanyuma mube muraruhuka, kumbe n'uburuhe muracabufise. Hanyuma ubwo muruhuka turakomeza dutere ibyarenga. Murakoze. Imana barakoze, n'abandi. Ubwa mbere urugo rutungwa n'isengesho. Iruhande y'isengesho nta kindi na kimwe gishoboka kiretse amasengesho. None rero baravuze ngo umuhini mushasha ngo utembere. None rero nyakubahwa Pasiteri, nagira umfashe turabe turemera abana. Urabona mu bugabira bujya si hafi, ngira haraza kugira n'igihe turaza kubandanya tuganira muri ko muraduherekeza. None nagira sabe umushinga ntahe twagendeye atangire natwe turaza gukurikira. Ntangiye yonyita umuntu w'isoni ko nuwa ntaguye igikorwa n'abataracyugurura. Ni murakoze. Urakoze. Mushinga nawe urambwiye akajambo keza, ariko jeho nabona kumbe twatugisha akanyamuneza. Jeho navuga ngo ntihabone icyo kiraba kiraza, dore n'umwanya turacawufise, ariko kubisaba burya urabise kindi wagamije reka ntacyo ndamenye. Rero reka ndabikore nk'uko bitegekanijwe, nk'uko wabidusabye, kuko jewe nari nyitegura, nari nkirindiriye ko tuba turatera iryarenga. Rero hano nk'uko wavuze ati urugo rushaja rutera amabavu, umuhini mushasha utera amabavu waba udafise, waba ukora ko kuboko kumwe, hakoze k'amaboko menshi nta bavu ryaza. Ndibaza ko rero n'uyu muhini nta mabavu ari buzeho. Rero nk'umuryango wa Astel, kuno mwanya duhagurutse nk'abaremera urugo rushasha, kuko burya gusohora abana bakenera byinshi, kuko urugo ntiruba rurangira aho rugera. Rero Mutama Astel twavuganye arambarira yuko ndi buhave mvugane n'uyu muhungu wacu. Ubwo uyu muhungu wacu rero novuga ngo nabanza aruhuke, kuko nawe nyene aracarushe, ariko nubwo aruhuka reka tugende tumubwira. Olivier sinzi kuri kuratwumva, no kuvuga twavuganye n'umuryango baratubwiye ko bakugabiye, baraguhaye itongo guherera ku rubibe kwa Ntoni. Urazi kuva ku mutwe hejuru
hari ibitara no kuvuga ibiti by'amakaratusi kuva hejuru kumanuka gushika ku mwonga, no kuvuga arahazi gushika ku mwonga hariya muhinga umuceri, ubwo uva ku mutwe ahari ibiti kugera ku mwonga. Hanyuma tukaba twavuze ngo ubanze uruhuka rejo ari hirya y'ejo, hanyuma muzoze tubagenduze tubereke. Twamuherereje ku ruhande impera ku rubibe kuko hariho batonya tutoshira impera, n'ubundi niwagumaje impera kugira ngo abandanye yugara. Rero ariko twaraje dusanga iryo tongo twebwe iwacu itongo burya rigirwa n'umwaka, rigirwa n'ifumbire. Hejuru y'iryo tongo twaguhaye inyana y'ishashi y'inka bita inkatezuba. Hanyuma reja umaze kuruhuka zoze, hanyuma heze wakira ibyo. Murakoze. Murakoze cyane. Ninjye uhagarariye umubyeyi Oscar. Uyu ni umwanya wo kugaba. Amazina yanjye nitwa Muhigirwa Jean Pierre. Aba Oscar ari mukuru wanjye. Rero nk'uko amajambo menshi yavuzwe, byinshi byatambutse twabyishimiye, ni byiza. Ibyavugiwe hano byose, impanuro zatanzwe ku miryango yose byabaye byiza cyane. Hama umwanya tugezemo rero ni wo kugaba. Natwe umukobwa wacu Emerienne ntabwo twareka ngo ajye mu rugo gutyo gusa, nk'uko mwabivuze ko umuhini mushyashya utera amabavu. Ntabwo uri bumutera amabavu, nk'umuryango turabisigasira. Rero natwe dufite icyo twamugeneye n'umwana wacu. Natwe dufite arahazi aho ku itongo ryacu aho dutuye. Twe turamushyira ku ntango hegeranye n'amazi kugira ngo atazajya avunika. Turahera ku rubebe kwa Nyandwi, turagarukira kwa Munyakayanza. Arahazi neza, hari urutoke rwiza cyane ku mazi rurimo za Nyakayinja, sinzi niba muzizi neza. Aho ngaho niho tumugabiye. Hambavu byose dufite n'inyana bita intasigana, tugira ngo iye atazajya asigana, izamufashe muri ibyo byose. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo hari n'ibindi twamugeneye kugira ngo mu rugo muri iyi minsi, mu gihe bakiri mu gihe cyo kuruhuka, bizabe bimufasha muri iyi minsi, kuko n'ubundi ntabwo yaruhuka adafite icyo aruhukanye nacyo. Hanyuma gasaba umubyeyi ko duhaguruka tukakimushyikiriza kugira ngo muri iyi minsi tuzaba dutegereje ko bazaduha umwanya wo kugira ngo tubereke ibyo ngibyo twabagabiye. ndabona bimeze neza. Turatora ku mbuto zitandukanye. Izo mbuto zitandukanye nazo zifite icyo zisigura. Tukwifurije abahungu n'abakobwa benshi. Murakoze. Murakoze cyane. Izo mbuto reka nabo bafatanye n'abayinasenge bazimushikirize. Yego.
kubaka umuryango mubane mu mahura sezera mama umubwira uti mama nagasaga warakoze warandeze neza z'ampanuro yaguha buri munsi urazikurikiza zizogufasha mu rugo kuba mwarashimanye niyo mpamvu dukoranye uhora bazigame turyohera murambanye ndazi ni byinshi mwaciyemo kubera mwari mwiyumvanamo kurushinga nibyo mwahisemo natwe tubifurije urugo ruhire muze mwubakire ugume nimuze mwumva amabwire erega uyu munsi mubaye umwe muraba amagara nimurubeya icyo tubasabira n'umunezero udahera muraba amagara nimurubeya natwe icyo tubasabira n'umunezero udahera